S ovim festivalom sam ja praktično od studentskih dana, tako da ko što sam ja stario i osjedio, tako i festival doživio svoje 15. izdanje, tako da ovdje se osjećam lijepo kod kuće i volim ovu publiku koja dođe u ponoć pogledat hrvatski dokumentarni film. Ovo je predivan festival, baš je onako cool, evo, da se izrazim ovim žargonom, baš je cool. Jako mi je drago što su to hrvatski dokumentarni filmovi, lokacija je prelijepa, znači nisam bila u ljepšem kinu, a bila sam u mnogim kinima. I jako nam je lijepo ovdje sa svih strana, jako je toplo, svi su jako toplo. Da smo večeras rekli, možda prvi dokumentarni festival na kojem sam ja u životu bio. Nikad ne idem na festivale, manje više. Ali kako sam u Istri, došao sam, to vrlo drago i dobro izgleda. Fantastično da toliko ljudi dođe na projekciju dokumentarnog filma. Drago mi je da sam ovdje. Burnija mi je najdraži filmski festival u Hrvatskoj, zato što se nalazi na tom baš idealnom dijelu koji se ujedno zove i Rivijera. Tako da tu se spaja u biti nešto što se zove vrlo kvalitetni turizam sa nešto što se zove vrlo kvalitetni dokumentarni filmski festival. Festival je organiziran na jednoj visokoj produkcijskoj razini. Mali je to festival, ali ima dušu, ima nekakvu... Uvijek mi je drago na te festivale doći kad imate neku interakciju između direktora, organizatora i samih autora. Liburnija je sjajan festival i meni se jako sviđalo u Ičićima. To je bilo dosta onako gerilski, sa nekom primjesom anarhije i tako dalje. Kako sam ja već stariji čovjek, meni paše ovo odrastanje, premještanje u relativno zatvoreni prostor i tako. Čini mi se da to odrastanje daje jednu novu kvalitetu. Jako volim doći ovamo.